มาทาลักให้อาตมก็เลยขยากลักให้อาตมคราขึ้นวางสักวันนิงชีก็เลยฮิลีทุเมตังคุยมีชั้นคาเรอิทุมตังคุลงไว้ President โอจาสวรประชุมก็เลยตังคุลลงนกยักษ์ขณะรัฐต้องเดินขึ้นวางนิงชีลางไม่ได้ฮิลีทุเมเจ้าช่วยท่านบิงเจ้าช่วยพาสเตอร์บิงคู่อุ้งนาวบิงก็เลยฮิลีชอบคุยเลยใส่กูเลยอาจีอุ้งตังคุยจังวันนี้บ้าไฟนั่นนิงชีมิดเลยก็จะเจ้าเวงนั่งจะได้สัลลิท่าอามันสัลลักให้จิมิชอยตุนพนิมคงฮีอิทุมมาลายให้ใส่อินะหุ่นก็อาตมคุยกิจฮีไม่สั่งมาเลย NSN with leadership NSN with leadership อิทุมขยาสิขียา Chairman อิสาติชิสุ Vice President Koli Kodau Yantan Vice President General Koli Kala Toke Longser T.S. Maiwa Atom leadership li Atom leadership asing li Khirang haya India ring sung laga India na itum shun mayami da 2002 July 11 li itum nga khai khang khaya thodi janji official mayami hawe Kala ithumi Nagaland shotak lai situation hi atun miyam hawe na khai khang khai khara jan jiga thorin jan jiga naga mi yu hi ning khan tha da pan sa mi yu akhane Kala India li Burma li ithumna atum raisa laga yi gui gai lamale mane Kala ithumna India li Burma li chang ra ju thorin jan lamale mane jari ithum khai khang khai khara jan jiga hang ne Kala Nagaland wi situation ki kala jiga Law and order problem meaning money. Indian rai rakata. Indian nagami yuli rai rakata with the short name. But he situation ne. Jili patience halaga 2015 li July 3rd July tarik thumhili. History sanak haya. Agreement ga gabi Jimmy Shaw ne aji Jimmy Shaw jingkum thraka haire ju ithum phanimunda rewarning is midale Mise, are the revaling is Mise, are the odd manga mungshong, Indian Yamunga Badale. Join it to Sagas and Masoda, Arila Malay Kanim Yang Rock High Agreement he owns from Ponder, he Nagabi we Kanine. Are in a framework agreement? Tankul to any Kaji Telka in a Padalaga, Hili Yari League Tel explains Hard Valley in Hipatage. Government of India in the National Socialist Council of Nagaland na shwe sang roga hai framework agreement Khandrai political conflict hi jingum hantruk suka ka haire Adam li India government in the Naga ka thanbing phap tang khangrum alongli matai lak aina thau khui kup khui khawai kharajan saraye hiwi apongli Pisok political dialogue sang rok recover Indian government aina NSN na 1997 li hotna da chan nga chek hopoli shite India government aina NSN wi jang nga chek hi phap da khamai khiraye Indian government na phap da khamai alungli naga pingwi nga khai khang ga hai thotin jan unit history kala political position la nga khai khang ai da Themi Miami da Miami kale NSN la India we chatna khara asat abad phaptami athang hangaren khai khang khai thorin jan chikla jiga naga bing hi ithum ning khanin othik sa miru akhane jo thorin jan le ye kale ithum India li hamsang khai Burma li hamsang khai mane athum na rai ra salaga ithum yu khui gale mane li hangne hi katha phab kata kala Themi Kangrok Aina, Ari Fok the Clay, Saiko Kalara the Clay, Jilla, Paning Vada, Kanina Mayang Rok, Hawe, Gatia, Raisada, Ashi Anaita, the Kalehi, Tangzao, Sakhailaka, Nagami Yui, Tangmat, Sakate Atishuda, upon Saiko, Ray Sankavai, Zadwa Horno, the Mayang Roke.
paragraph number 3 important salake party khanini na je India na nagana ke je ja sin na facing khwe de khle position ji phap ta ming rok ke kile khangla ke ja sin na facing khule position ki la je ga naga hi lo sovereign nation a khane ji hi si India na la ma yae kale India hi sovereign nation a khane ji hi ngale khanini myang rok ke Chita how the India government aina nation yari we kaka how ninga jang people's wishes li khaya shida khan sovereign here kajija shina singita khale ji competency li kapi hai thada pangshap ji thapcha aina ngaya hai laka singro khawai 3rd August 2015 thang khaya ka lak kane mayang ro khawai Indian government aina nation we chan nga hi niang unglak kana kop sang hai re hi na makang la ka hai mi yu khani we shunga han masi khamano kala naga yu we ngale hupta kala ning khan ban ngar chat de khle ye political group psycho rela sangsa da mi yu khani we along le ka thara chingri ka hai shunga han manga han hi le how da later octiva haure kanini ne agreement framework agreement hi we athi shuda agup agai kala katha da osak aina sa so sikla ga ji hi katha gui alongli ngaran yai sa mi hai la ka thalak kaina chakna khawai sa hau se de myang roke le to malaysia it was chairman a ka tala ga pilipom sai talo am san la sain sai Ele to General Secretary, Kala Chief Negotiator, Ojamu Wana Science High, Kala India representative, Aryan Rabindana, he ana India representative Science High. He explanation Jan Tel Sahare, party Kanini, na facing Quida Kala position G Pop Tang Roke, Atan Hangare. Nagana the sovereign Nale Akane, Indian sovereign Nale Akane, the Canadian Yang Road Kayashing Rokaini. Chashing rock India la Naga was sovereignty li recognize Sami Kanijili. Framework agreement recognize Sami Kane. Kajana facing critically position here. Chita how the Pilan and the Rian Hiba sovereign can cling lay akawi room akaling room the Kale. Manga Pakapaya a kaiping. Down. Naga hi sovereign state akane sovereign nation akan jaga Chile flag le chang hai Chile constitution chang hai aji hili India na kale thum naga khatana framework agreement jili flag le ma chang mane framework agreement jili riyan le ma chang mane de matui chatale jao khaga chang khat framework with spirit bi ko ka chang khat framework with letter and spirit ko Naga in India his sovereign state abone isn't it? Jivangina Ogoti Takana Tishada sovereignty he was Kajita people li Naga was sovereignty he India Banglamali money Naga people who Bangladesh Kala India was sovereign he Naga people atom India we Miurili Chitaguda Miukani he Kajikata Apongli area li sovereignty shares halaka Otin Rumre Gaji Jiligazamni Chitaguda framework nagahang framework agreement nagahang Nagabi India Union ni pamahawda ka jimitang lamako Nagabi India Union ni pamahawda India Constitution pamahawda jimitang lamako ka sovereign state kanini masih menolakkan peaceful coexisting nala ngatai ili ngatai tithasalat apong kani thumnang rum ka chingri aina miru kani okthi rum ra ji framework agreement with spirit and later call Kunuvagli issue collective leadership in the letter and spirit of the framework agreement to the Klathadali Day. Jena Aju Legacia Domnoping Itum no Hilakani he celebrate Sani. Azaba sign Tasam they celebrate Salaka Sagagisni, Ka itum Hinai. Talalara Muhina Mane, framework agreement he Indian young Hoi Sadale. Payum Payvalaka, Ka itum to the end. And then sending one Nagabing were
คันนี้เนี่ยอยากรู้จะช่วยสร้างไงฮีก็ตั้งให้ตัวหนึ่งเรื่องจีฮีอันนี้สิ่งที่เซนข้ออาจูนักการเงินใจเลยจัง political group เดออินเดียในเชมุคุยปาร์ตี้จงโชว์ใครเลยอันนี้เซนนี่ไงนะจังแล้วก็ทุน NNPG เดออาทมเลย agree position เดอสารุให้เลยคิดว่า framework agreement ฮี implement สักก็จะชดเอากุฎาเลยนักการนุ่มใครก็ไปจะเอาแต่ agree position ก็ท่านี่ agree position ไปเช่นรักให้ว่าอาทมเลยคำได้ว่าอินเดียวิ constitution ว่าอายาลี solution ไม่เลยมันนี่ใจนั้นนักการวิ solution ฮีอินเดียวิเรียนอนุเนี่ยพาเรื่องก็จะอาทมเลย principle ข้อยัง principle เนี่ยที่อีทมตั้งคุณออกเนี่ยเทพงเลยอีทมมังไงที่อีทมมังจะให้เส framework agreement ฮีอาว่าครณะอามิกปลายสักแล้วก็ถ้าเดานิ่งไม่โชว์ตัวก็ทำนี่รักมันนี่อีทมมันจังไงword by word, sentence by sentence, meaning by meaning, hit the junk, yes. 就这三个啥口，而且印第安呢，这样会啥的嘞？一同希望ทุกลักกันเนี่ย啥子，ก็เลย一同一个他，啊，มัน啥ลัก还有一个面คุยกันมี还可能เป็น一同下去的啊，同我们啥呢？精彩的这些，行业，psychology， ว่าโฟกัสใน啥的呢？